Bog smo ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas ćemo opet igrati Fall Guys. Da, ovo puta igram kao Vukodlak, da. Možda nas Vukodlak dovesti do finala. Sadem ti u nastavku. I naravno, ako se Fall Guys sviđa, like, share, subscribe. A mi se bacimo u trku. Prva mapa Gate Crash. Zanimljiva mapa, naravno. Ali dosta mapa koja... Jo, zadnji red. Ali mapa koja može dosta isfrustrirati. Ovo je lagano. Za malo ovaj T-Rex zeznuo. Okej. Dobro, super. Idem kroz sredinu. Dobro je. Dobro, kvalificirao sam se. Super. Team Tail Take. Znači, ko ima više repa... Znači, ko ima više repova... Prolazi dalje. To su one koji imaju najmanje ispada. Ja iskreno ne želim imati. Dobro. Sve više volim imati nego imati. I bacio mene dolje. Trafika mi je ovo. Sve ovdje i... Čekam, neko će naleti tako. Ne znam zašto. 20 sekundi, mi imamo 7, plavi imaju 1, 2, 3. O ne. Okej, nemoj samo opet izgubiti. Ne, plavi tu. 4, 3, 2, 1. Ti me zadaš overtime. Ne, uzem mi rep. Tako je. Ti me zadaš opet overtime. Tako bi se dešavalo, prošlo 3 puta i što se desilo, mi smo ispali. Imali smo najviše. Tako je. Super, idemo dalje. Block party, oh. Fora je to mapa, fora. Sad, taktika u block partiju biti samo iza. To je to. Svaki level će da preći. Ja sam... Okej, ja se vraćam nazad. Još kad se nadate, mi imate najviše mogućnosti za preživjeti. Najgore je biti naprijed. Dobro, ovo je lagano. I ovo. Mislim ja ću ovo napraviti ipak. Ovo ću se ugurat. Super. Ovo isto je jednostavno. Taktika budite u sredini i iza. To što sve ćete stići. Evo ja ću na primjer ovdje. Mogao sam i tamo, ali nisam htio. Zašto ne znam. Nije čovjek pao. Pa kako si upast na ovom laganom. Ovo je fora što se treba preskočiti. To, palik. Okej. 10 ih i poločak. 11. Sad kreće onaj veći dio. Da. Ajmo ljudi, još padnite, molim vas. Ne. Ne!
pao sam. Kreće iz početka, hit parade. Kako sam prošao, uspio na kraju pasti. Ako si palo ih je 21 od 28. Znači to je nam bilo final. Da 100 preživio, išao bi direkt u finale. O super, prvi red. To je to, prvi sam krenuo od ovih. I nisam pao, odlično. Ne, diše, dobro je. Tu ne. Nije dobro, dobro je. Sada svi bore za sredinu. Ok, uspio sam. Joj, ne. U zadnji tren sam izgubio. Gate crash. Op. Znate kako se kaže? Treća sreća. Ono prošlo sam totalno zeznuo. Eto ga na zadnji red. Super, preskočio sam. Odlično. Sad bi se ovo trebalo spustiti, da. Di ću, ijo, pa ne valjda ću opet ispasti. U prvim rundama. Neće ispati dobro. Kvalificiran. Skoči, bez ja sam skočio. Opa, dobro je. Bum! 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 Idemo sad ovdje. Sad to. Sjećam sam kocku, ali ne zašto nije računalo. Sad se računalo. Ja vam... Veliko polku. Ja uvijek pokušam proći u sredinu. Na ovaj tu. I sad pokušam jedno. 1, 2, 3, 4. Radi. Prvi sam se kvalificirao. I BUM! Kvalificiran. Broj 1. Rock'n'roll. Dosta fora igra. Sad najbolje kad dođe ovaj prvi kraj, gdje moramo gurat u golu, svi guraju jedne druge nazad. Sad želim proći, pošto zadnji put sam... Zadnji put nisam prošao. Mogu kako to i preskočiti? Ne mogu. Ajmo moji. Ja se pridružujem. O, ime meni. Tako je. Ne koči mi. To se ja zakočio slučajno. Vodimo. Sad ja ću ići gurat crvene nazad. Ja vraćam crvene nazad. Dobro, naša ulazi. Naša je ušla kvalificirana i smjenu u sljedeću rundu. Ili Vanga četvrtu. Ako se ne varam. Sad ću mi koliko nas još ostalo.
20. Znači. Sljedeće je onda finale. Najvjerovatnije. Block party opet. Block party. Ne smije nam se desiti kao prošli put. Znači ja idem opet svom taktiku. Taktika skroz iza. Sad ja sam prošli put pao zašto su me oni gurnuli. Mislim povukli su i ja sam ostao tamo. Prvi sada. Idem skroz nazad. Oh. O, nek čudan raspored. Ode ovaj. Nekako brže ide ovo. Pritom na početku nije išlo ovako. Dobro je. Sad Krešan je malo zeznuti dio. Odu. Ode još jedan. Ne.